Dobro jutro, dobar dan. Matija, evo ja se ispričavam, malo sam zaboravio mikrofon upaliti. Kako sam rekao, četvrtak je 10 sati, šta drugo nego vrijeme za još jedan webinar o Altiumu Designer. Ovaj put verzija 21 je na meniju. Još je uvijek u beta verziji, tako da neke stvari rade, neke stvari još ne rade, neke stvari će proraditi tek kad puste službenu verziju van. Ali bit ćete tome obavješteni na vrijeme. Ako vam nešto ne radi ili ako nešto nađete problem ili bilo što, naravno možete mi se uvijek javiti, mi smo support, osim što prodajemo taj Altium, ako treba možemo napraviti neki trening. Ovo vrijeme je ovako malo čupavo pa je malo problem doći na lokaciju, se naći isto koji i ovi. Drago mi vas je vidjeti opet u velikom broju, ako niš drugo barem vas vidim na listi kad vas ne mogu vidjeti uživo. Kad završi, nadam se da ćemo se vidjeti u rekordnom broju negdje u nekakvom restoranu, hotelu, jeli. Ako niš u restoranu na klopi. Ok, znači imamo 2 ureda u Hrvatskoj i Sloveniji. Ako treba javite se bilo koji pa će vas već kolege proslijediti što vam zapravo treba. Pokrivamo dosta široki portfolio, kolege i ja, od ekada, znači poznat vam Altium Designer, Volt tehnologije Concord Pro, pa sad i ovaj 365 Altium, CST za svakojake simulacije i analize, Tasking Kyle za programiranje, kompiliranje, Elektra za autorouting, ako vam nije dovoljno dobar u Altiumu. Kolege također pokrivaju MCAD alate, CATIA, Abacus, 3D Experience i Delmia, znači sve živo, od mehanike za crtanje do vođenja projekata, raznih simulacija u mehaničkoj domeni i PLM sustavi, doslovno apsolutno sve što možete zamisliti oko MCAD alata. Također, kolega Janko i Ranko iz Slovenije i Hrvatske prodaju komponente i instrumente, tako zapravo što god vam treba slobodno se javite, sigurno će vam moći pomoći, ako niš drugo poslat ćemo vas, to jest uputit ćemo vas negdje gdje će vam ljudi pomoći napraviti nešto što treba. Evo, instrumente koje vidite, slobodno se raspitate, ako ih nema na listi pitajte opet kolege, možda vam mogu naći neke dobre cijene. Eto, to je bio kratki uvod, a sad idemo dalje. Znači, izaći će uskoro verzija 21 prema planu i programu i neke stvari su se malo promijenile, neke su se unaprijedile, neke su se totalno iz početka zapravo prepisale, kako bi rekli, i istaknut ću samo par koje su najinteresantnije, a vrlo korisne će vam biti, nadam se barem. Pa tako recimo simulacija je doživjela totalni engine redesign, Rigid Flex je sad vrlo moćan, sve nedostatke koje sam morao slušati do sada zapravo su otklonjeni. High speed design, dodane su nove mogućnosti, nekakvi šematski dodaci, onak zgodne stvari i nešto što je malo obnovljeno za 365 mogućnosti sa Altium Designerom. Pa ajmo onda redom. Ok, znači kod Spice simulacije već u 20-ki uveden je novi Spice simulator i svi znamo da su Spice simulacije vrlo važne. Sad je naglasak na poboljšanom sučelju i funkcijama Spice simulatora u 20 jedinici. Znači imamo novi panel koji pruža jednostavni i pregledni pregled simulacije i same postavke simulacije. S novim panelom korisničko sučelje je zadržalo nekakav intuitivan tijek simulacije. Ups, sam stavio snimati, jesam. Znači da olakša učenje i da bi lakše mogli razumjeti svoje postupke. Panel simulacije prikazuje sve pogreške i postoji metoda provjera da li se u redu da se krene na daljnji korak. I prilikom te analize simulacije pruža vam smjernice o tome gdje bi pogreška se mogla
dogoditi i kako ju naravno popraviti. Znači to je malo intuitivnije nego što je prije bilo. Imate error i šta, spučkaj se s tim errorom, nađi šta je. Da bi stvar bila jednostavniji, postoji također novi library generičkih komponenata za simulacije i nudi sveobuhvatnu zbirku običajnih komponenata za vašu početnu provjeru koncepata. Uključen je veliki popis novih generičkih modela, uključujući modele TI, Microchip, a u budućnosti će biti i Infineon recimo. Također možete uvesti sve postojeće LTS Spice šeme za brzi start u simulacijama i isto tako možete uvesti simulacijske modele koji koriste poboljšane OrCAD šeme. Okay. Znači, namjenski alat za simulaciju u SCH editoru omogućuje vam da ostanete u poznatom okružju bez potrebe za korištenjem nekakvih drugih alata, naravno tu onda se promijeni korisničko sučelje i opet učiti sve novo iz početka. Ovo vam je sve poznato i zapravo niste se makli nikud i sve što napravite možete vrlo jednostavno iskoristiti dalje za projektiranje pločice. Jer samo generičke komponente zamijenite sa pravima i nastavite dalje, nikakav problem. Znači sve što ste napravili ne morate raditi dva put, nego simulacija i sa simulacije samo nastavite dalje. Znači na panelu možete postaviti ama baš sve potrebne parametre za simulaciju, možete upravljati s njima, izvoditi ih s jednog mjesta, također možete pokrenuti nekoliko simulacija i pregledavati rezultate kako bi izvršili potrebne nekakve prilagodbe komponenata, parametra, što god. Prilikom pregleda rezultata možete učitati parametre simulacije ili ih jednostavno izbrisati sa popisa rezultata. Jedna od najvećih promjena je novo sučelje za simulation stimulus za naponske strujne izvore. Uz to postoji mogućnost definiranja sondi. Svaka sonda ima svoja svojstva koja pokazuje povezano ime neta. A pregled simulacije mogućnosti, naravno, boje trace-a isto. Sve skupa puno ljepše prezentirano je. Ciklus brze simulacije osigurava da šematske i odabrane komponente rade po specifikacijama. Ne? Za uzvrat možete smanjiti, eliminirati fizičko ispitivanje prototipa ploča i izvoditi sveobuhvatne parametarske studije. Napravite parametar sweep i vidite točno što vam odgovara za određenu komponentu. Da to radite na pravoj pločici, naravno potrošili bi komponenta i vremena je. Najbolje od svega, možete uvijek vratiti se na prethodne rezultate i vidjeti kakva vam je razlika, da li idete na bolje ili možda ne na toliko bolje, da ne kažem na gore. Ok, sad, uvijek je bilo problema sa podržanim modelima. Sad je tu povećana iskoristivost Spice modela, pa je podrška za i ostatak, LT Spice, S-Spice, sve moguće Spice-ove, moguće je koristiti i dosad poznate, one CKT i MDL formate, znači to nije izbačeno, i po novom podržava najčešće korišteni analogni P-Spice, LT-Spice, digitalni X-Spice kao i šifrirane simulacijske modele. Također podržava Full Spice 3, P-Spice i podrška za digitalne modele je u fazi izrade. Tako da to ćemo još malo pričekati, ali doće. Također simulacija ima podršku za multisintaks, tako da se modeli prepoznaju i kombiniraju direktno u Altium dizajnu. Kada je model postavljen, sintaksa datoteke modela se provjerava kako bi se osigurala dobra simulacija. Sva poboljšanja
i uređivanje konfiguracije vašeg modela, znači sve direktno radite u samom Altiumu. Postoji naravno podrška za pin mapping, to jest rješavanje problema kad se vaši pinovi ne podudaraju sa brojem nodova modela. To ste vjerojatno već i radili, ako niste, vrlo jednostavno, vrlo zgodno pročitate koji su pinovi u modelu i te pinove predodijelite na vaš kako se zove, šematski simbol. Ako ne možete naći modele, možete uvijek postaviti te generičke modele komponenata kako bi zapravo napravili onaj proof of concept. Znači ne morate se odmah na početku moći tražiti odgovarajuće točne elemente, nego jednostavno sa generičkim modelima provjerite da li je to recimo nešto što bi moglo raditi, što će proći, ili jednostavno krenete sa nečim drugim. Na taj način ćete uštediti s vremenom. Sad, te generičke modele su taman u verziji koju ću vam pokazati to isključili, tako da vam to neću moći pokazati. Ali to sam onda, namjerno sam stavio najnoviju verziju bete, zato što u prethodnoj nije radio dobro Flex Rigid. Pa mi onda Flex Rigid ovak ipak malo interesantniji i ljepši, pa onda mi bilo draže da radi Flex Rigid nego generičke komponente koje se staviš komponentu na desktop i tada, eto, wow, koja dobra fora, imam jednu komponentu na desktopu. Tako, pa sad ćemo onda malo da vam pokažem kako to izgleda u Altiumu. Pa eto, znači ono što sam spomenuo, imamo taj novi simulation dashboard na kojem se sve odvija, priprema, rezultati, analiza, sve skupa, a i dalje se nalazi na starom mjestu Design Simulate Mix Sim. Pa tako, kad kliknemo na bilo koju komponentu, pod parameters models vidimo da se i dalje nalazi model za simulaciju, s tim da po novome taj model može doći sa servera, znači nekakav vaš lokalni Concord ili 365, lokalno sa kompjutera. Generički model možete izabrati, znači bez pretjerivanja točno koja je komponenta u pitanju, ili možete pronaći, to jest potražiti, možda ima i na Octopartu. Naravno, tu ćete vidjeti koji je taj pin mapping, da li odgovara točno modelu. Kad to jedno posložite, to slaganje je full jednostavno, znači samo izaberete koji pin na koji pin modela se slaže i to je sve. To morate napraviti za sve komponente. Ako nešto ste zaboravili, sad sam stisnuo verifikaciju i u toj verifikaciji da smo nešto zaboravili, tu bi imali hrpu upozorenja što moramo napraviti, što nedostaje, što moramo još doraditi. Pa tako kaže Electrical Rule Check je u redu, simulacijski modeli su svi na broju, možemo ići u pripremu. U pripremi izaberemo koje sve netove želimo simulirati, koje probe gdje probe želimo imati. Kad to napravimo, treći korak je znači čisto setup i pokretanje analize. Standardno, ja sam tu par komada izvukao, znači neka operation point, DC sweep, transient, od kuda do kuda i nekakav AC sweep. I kako to pokrenut? Vrlo jednostavno, samo stisnete na run i evo dobili smo rezultat za operating point, DC sweep. Eto, dobili graf, tranzijentne. Eto, radi ko zvečka. Eto, vrlo brzo i zapravo tu odmah vidite da li je to ili možda nešto drugačije. I tu na kraju imamo rezultate gdje možemo te rezultate vidjeti po vremenu kad su napravljeni i ponovo ih otvoriti. Na taj način možemo i uspoređivati sadašnje sa nekakvim prošlim rezultatima. Onak, vrlo zgodno, vrlo
i efikasno. I zapravo puno jednostavnije za snač. Ono je bilo onak, otvorite prozorčić pa nešto čeprkate po prozorčiću. Ovo je više preglednije i lakše za shvatiti na kraju krajeva. Tako, evo, to je bilo kratko o ovome simulacijskom dijelu. Sad idemo na ono što je meni vrlo interesantno, a nadam se da će biti i vama. Nemojte me sad onak gunđat, možete na glas kad vas ne čujem, ali reći kao mi to ne koristimo. Taman kad je Altium uveo Flex Rigid mogućnost u Altium, na jednom seminaru su me, da ne kažem, popljuvali, da, kaj ti misliš, di si ti došao, mi to nećemo koristiti nikada. Šta je bilo, za 6 mjeseci smo se vratili, bio je opet seminar i ta isti dođe do mene, čupa me za rukav, Matija, molim te, kak je ono išlo sa Flex Rigidom? Znaš, moramo napraviti za stranku Flex Rigid projekt. Rekao ono, super, može, nema problema. Tako da, nemojte se prevariti, to je vrlo, vrlo interesantno. Nikad ne znate da li ćete sutra krenuti, a vjerojatno da budete. Procjena je nekakva ogromne, milijarde se troše na taj Flex Rigid i zapravo nema više gotovo grane tehnologije gdje ga ne možemo vidjeti. Od nekakvih vojnih, medicinskih, osobnih, visoke tehnologije, potrošačke elektronike, na sve strane se nalazi. A sad imamo i stvarno kvalitetan alat koji to fenomenalno podržava, tako da možemo napraviti, vidjet ćete, čuda možemo napraviti. U ovoj verziji, znači, fokus je bio na, ja bih rekao, umjetnosti Flex PCB-ova, jer to već možete ruže doslovno raditi sa tim. Prvi korak je bio, znači, kako omogućiti složenu geometriju, kako to približiti korisniku, na koji način napraviti planiranje PCB-a jednostavno, da ne boli glava dok se to radi. Rezultat je stvarno fenomenalan način kako možete uređivati fleksibilna kruta područja, a da budu neovisna o bilo čemu, bilo kojem susjednom području i to u bilo kojem obliku. Nevjerojatno je. Možete stvoriti preklapajuća razgranata područja kako bi s lakoćom nekakve zamršene oblike pločice radili, savinut, izvinut, provuć, gdje god treba. Možete stvarno, ono kaj možete prstima napraviti pred kompjuterom, možete to napraviti i u Altiumu. Poboljšano je kreiranje i upravljanje linijama savijanja i linije savijanja mogu se primijeniti na bilo koji rub, u bilo kojem smjeru, na bilo koji način doslovno. Uključujući i izreze na ploči. Evo vidite gore, ovdje tu, znači to je ta izrez na ploči, možete lijepo stavljati i one adhezive, stifnere, sve što postoji u tehnologiji na današnji dan. Dakle, znači, mnogi dizajni često zahtijevaju ta kruta učvršćenja, stifnere, gdje se ti za repovi trebaju priključiti na konektore, pa da se može gurnuti u konektor, mora biti čvršći, da ga ne potrgamo prilikom guranja. Ili recimo, ako je pločica koja se razdvaja, znači fleksibilna je, ali jedan dio fleksibilni odlazi na neku drugu pločicu, na konektor, on se stavlja takozvani adhezivi, to je nekakve ljepljivi slojevi, kako bi se međusobno povezali ti višestruki flex dijelovi. Fakat komplicirano za objasniti, za napraviti nešto jednostavnije. U ovoj verziji je dodana mogućnost, znači, za ama baš sve što postoji. Ako nešto vam fali, ako nešto ne možete, javite se, jer to je sad fokus na tome jako veliki i vrijeme je da ispeglamo to do kraja. Sad, naravno da nije sve samo na frkanju i izvijanju pločice, unaprijeđen je library materijala za definiranje stack-upa. Definirani slojevi koji sadrži znači sve, osim što, kako bi rekao, sadrži njihovo specifično ponašanje, vizualni prikaz
ima i realni fizički model, tako da recimo ako radite nekakav high speed, također ima sve žive parametre za solver, za impedanciju recimo. I ti jednom kad to složite zapravo sve radite na PCB-u i vidjet ćete vrlo to jednostavno napraviti. Znači imate sve, imate impedancije, električne konstante, sve informacije kako bi realno modelirali PCB. Naravno u library možete dodati neke svoje kako se zove, te slojeve, materijale. I u toj realnoj vizualizaciji steka-pa omogućuje vam da vidite PCB kako će se izraditi, kako će se primijeniti, zato što ga možete vrlo lijepo savinut, skupiti onako kako treba biti. I tu možete provjeriti zapravo apsolutno sve, da smanjite ljudske pogreške, bilo prilikom proizvodnje ili kod ugradnje. I vidjet ćete fantastično, šta drugo reći nego fantastično je. Ok. Pa sad, s obzirom da sam toliko ga nahvalio, ajde da vam to i pokažem. Samo malo, gdje mi je uteko Altium. Ups, kaj sam ugasio si Altium. Che grande mistake to make. Ugasio sam Altium. Evo ga, to je, nisam. Ok, pa evo čisto malo da vidite kako to izgleda. Evo, vrlo jednostavna pločica, jedan ide natrag, drugi dijelovi idu ravno. Kako to izgleda u planiranju, pa malo kompliciranije nego što izgledalo je. Zapravo tu se radi o vrlo kompliciranoj pločici, iako što ona izgledom vrlo jednostavna je. A radi se o tome da se to nalazi niz različitih slojeva koji su neovisni jedan o drugome. Znači svaka boja je jedan sloj. I to možemo lijepo vidjeti u 3D-u. Recimo ovako ćemo to malo pomaknuti. Ok, sad sam ga taman pomaknuo da nisam trebao, evo ga. Odemo na PCB. I odabrao sam Layer Stack Region u PCB panelu i povukao sam ga do kraja. Vidite zapravo o čem se radi. Svaki sloj je samostalan i svaki sloj ide negdje na drugo mjesto. To do sad mogli ste samo sanjati skup sa Altiumom. Od sad je to fantastično moguće. Pa recimo još jedan primjer. Evo jedna vrlo jednostavna pločica. Kako izgleda na planiranju. Isto niš posebno. A sada vidite što ćemo s njom napraviti. Zafrkat ćemo ju u čvor. Evo, samo što ju nismo u čvor zafrkali. I taj prikaz možete naravno eksportirati upravo tako zafrkan u recimo nekakav mehanski alat gdje možete provjeriti da li vam ti konektori doslovno sjede na mjesto gdje trebaju biti uštekani ili treba još malo negdje nešto malo pomaknuti. Naravno, ako treba pomaknuti, najmanji problem, vratite se natrag i to odradite. Primijetit ću jednu vrlo neobičnu stvar kad krenete raditi sa Flex Rigidom, to je da ne postoji board. Board postoji, tu sam malo, kako bi rekao, pretjerao, naravno da postoji board, ali board se sastoji od ovih regija. Znači što god da vi napravili sa tim regijama, to automatski povećava, to jest mijenja oblik borda. Naprimjer, ja ću to ovako malo prilagoditi. Isto također možete primijetiti da se regije mogu preklapati. Nije nužno da budu jedna do druge, mogu se čak i preklapati.
Da vidimo kako to izgleda u 2D-u. Evo vidite, odmah automatski se promijenio i board u 3D-u. Evo, tu smo odmah povećali pločicu, ovaj krug se malo pomaknuo i sve to radi super. Naravno, ja sam sad radio pločicu sa tim regijama. Shift Enter pa mogu to i promijeniti recimo ovako da izgleda. Ja sam to radio sad, znači direktno radio sam ove nekakve, kak bi rekao, modele sam mijenjao. Ali isto tako možete vi naravno import DXF ili već nešto i napraviti pločicu prema već postojećem predlošku kako to treba izgledati. Naravno, iz tog predloška isto možete selektirati određene dijelove i raditi različite regije. Kako to izgleda sa strane ovoga StackUpa? Samo da se to upali. Da, inače, slobodno me pitajte, ako hoćete se uključiti u raspravu, dapače. Ako ne želite, možete uvijek postaviti pitanje, ja tu i tam kad imam vremena malo pogledam kaj ima. Koliko ja vidim, ništa, nemate pitanja. Nadam se da ne spavate. Eto ga, ovo je malo drugačiji prikaz nego što ste vidjeli u ovoj prezentaciji. To će vjerojatno malo mijenjati. Zanimljivo je da tu imate mogućnost dodavanja bilo novih plenova, signala, preprega, pa tako i ovih stiffnera i adheziva. Znači stiffner je ono što učvršćuje fleksibilni dio, a adheziv ono što malo lijepi sloj za lakše baratanje i proizvodnju recimo. Možete modificirati sve živo, znači tu se radi kompletna priprema i to kad pripremite vidite kako to izgleda, koji su dijelovi na kojem mjestu unutar pločice, unutar plana pločice i kad se s tim gotovi krenemo dalje. I to, evo, nadam se da vam se sviđa, nadam se da ste impresionirani barem upola nego ja. Ima još jedan dobar primjer koji sam otvorio. Ovo je recimo. Isto, gledajte koliko regija je. Ove dvije se preklapaju i ove se međusobno malo preklapaju. Izrez na pločici, ma sve. Sve što do sad nije bilo moguće. I na kraju krajeva, kad se to lijepo na PCB panelu smota, eto ga. Sve točno u dlaku, što bi rekli. Realan prikaz kako to bude savinuto. Da, još jedna vrlo interesantna stvar, od ovog savijanja možete napraviti movie. Pa onda kad radite sa, ne znam, stranom firmom koja vam to slaže, bolje napraviti movie na koji način to savinuti, nego objašnjavati nekakvim esejima koji prvi, koji drugi, koji treći dio, fino movie, 20 sekundi i ljudi će točno znati što treba napraviti. U protivnom postoji neka mala šansa da će to potrgati ili izvuzlati u čvoru koji ne treba. Tako da, sjetite se movija. Ok. Pitanja ima, nema? Ima jedno pitanje. Impresionirani, to nije pitanje, nek samo komentar, hvala lijepa na komentaru. Eto, drago mi je čuti da ste očarani, ja jesam. Kad sam vidio, najprije mi onak primila glava bolja, ajme mene, pa ko će to naučiti, kak ću to napraviti, kak se to radi, pa to je katastrofa živa. Ma nije, to je piece of cake. Biće još seminara gdje ćemo to podrobnije, malo dublje ući u prikaz, ali vidjet ćete kad probate, fantastično i vrlo spetljao sam se, vrlo dobro radi. Tu ćemo se zadržati. Ok,
Također, high speed segment PCB dizajna je doživio malo promjenu, malo unapređenje. Osim što su prije bili oni akordijani, sad možemo dodati i par novih verzija izjednačavanja vodova, to su ovi tromboni i pilica. Znači bitno je održavati duljinu vodova gdje su vrlo visoke frekvencije. Lako je bilo inženjerima prije 50 godina, frekvencije su išle do megaherca, sad idu do teraherc, pa je to bitna razlika i zapravo je najbitnije od svega, znači impedancija i duljine trakova kod high speeda. Impedanciju pokrivamo sa layer stack-upom i kvalitetnim podacima, a dužinu impedancije, eto, ručno sa izjednačavanjem tih trekova sa tim uzorcima. Kako da radimo? Pa jednostavno dodamo bilo koji uzorak i izjednačimo najkraći vod ili onaj nešto kraći od najdužega i na kraju su svi u nekakvoj toleranciji jednaki. Ovi uzorci olakšavaju baratanje utoliko što primijetite ovaj okvir. Znači kad sam kliknuo mi je pobjeglo. Ovaj okvir zapravo možete pomicati, razlačiti, izlačiti, nakretat po novome i na taj način možete uklopiti te akordijane u projekt vrlo zgodno, u vrlo skučeni prostor. Po meni jedini nedostatak, ne možete prebaciti akordion recimo u trombon ili u pilicu. To je recimo onak meni nedostatak, ali opet bi onak bilo dosta tehnički vjerojatno zahtjevno. Možda nekoj drugoj verziji budemo vidjeli. Tako da eto, kad radite s tim vidjet ćete, znači mogućnost okretanja, kontrol klik pa ga malo zavrnete, nije jako to elegantno radi. I pilasti tuning se obično služi za obične signale ili diferencijalne parove. Trombon ne koristiti za diferencijalne parove po meni zato što ako ima previše lijevih zakretanja, onda je ovaj unutarnji puno kraći. Pa onda po meni bolje koristiti recimo za diferencijalne parove akordijane poznate ili pilicu po novome. Ako imate pitanje, slobodno pitajte. Toga. Isto jedna nova stvar koja u ovoj verziji neće raditi, a to je znači dinamički routing po poligonu. Kako vi stavljate track, on bi odmaknuo poligon i fino radite bez onog repuranja ili šelfanja ovih trackova. Također malo je poboljšan any angle routing i onaj, kak se zove, glossing. Glossing je tu sad malo još napredniji i možete ga i dalje koristiti samostalno. Ctrl Alt G je glossing, znači kad napravite vod sa ta 3 gumba možete taj track malo, kak bi rekli, ispeglati. Sad, ovo će se nekima svidjeti, neke neće. Zgodno je to da se uvijek možete vratiti na staro. Malo su promijenili prikaz rule menadžera. I to se nekom, bude sviđalo, nekom ne. U ovom panelu su to malo pojednostavili i zapravo su rulovi, kako bi rekli, objedinjeni. Znači, ako neke komponenta, onda sve vidite u komponenti šta je, clearance, track, vid, ne znam, komponent, clearance, sve živo bi trebali vidjeti na jednom mjestu i zapravo ne morate ići po hrpi rulova i tražiti gdje se što nalazi. Ja se jako dobro snalazim i sa postojećim rulovima, pa mi je ovo malo neobično, ali nije tako strašno da bi rekao fuj, ajme mene, šta je ovo. I na taj način zapravo omogućava dodavanje nekih kritičnih elemenata tih, kako se zove, rulova za određene netove ili bilo što i to preko tablice. Tako da, evo, probajte, budete vidjeli
kako vam to stoji, kako vam to ide. Ako vam je ljepše, lakše, nastavite po novom. Ako ne, uvijek se možete vratiti na staro. Pa malo da vam to pokažem. Opet sam pogubio Altio mi se negdje skriva. Ali sam ga otkrio kako ga naći. Da ovo pogasimo. Možemo sve to pogasiti. Da vidim da li ima pitanja. Nema pitanja. Da mi to ovako napravili. Close all. Tako. Pa ćemo sada... Gdje sam si to stavio? Malo sam se zgubio. Nema veze. Ovo je samo malo da to nađem, samo malo trenutak. Tu je, zatvorio sam si fajl koji nisam trebao. Sad se pojavio negdje. Evo ga. Evo, dok se ovo tu otvara, slobodno pitajte ako treba kaj razjasniti, ako sam nešto prebrzo rekao, ni problem. Niko vas ne vidi osim mene, tako da ne morate se sramiti. Eto ga. Samo što nije. Ok, prije svega da vam te rulove pokažem. Skočilo je na krivi ekran. Dakle, ovo je poznati prikaz rulova i na to ste svi navikli. Neko se s tim muči, neko ne. Ako se mučite s tim, slobodno me nazovite pa ćemo riješiti bilo kakav problem. I često me ljudi zovu upravo radi rulova. Ili jednostavno ne mogu dobiti točan rezultat ili nešto uglavnom muči pa onda to zajedno riješimo. Tako, imate sad tu male upute kako to s tim raditi. Vrlo zgodno da vas malo podsjeti kaj su svi oni zamislili s tim. I sad, po kategorijama imate netove, signale, poligone, komponente, sve je fino na hrpi. Sad sam to nešto kliknuo pa mi ne prikazuje. Sad ću prikazivati. No. Znači imamo nekakav skup svih mogućih rulova. Ovako na jednom cijelom panelu. Pa evo, kome se sviđa, super, kome se ne sviđa, uvijek se može vratiti na staro. Tak, eto. To je to, probajte i vidite, javite kak vam se to čini, bi rekli. Tu sad imamo jedan primjer koji sam pripremio za to izjednačavanje dužina vodova. Pa tako, prije nego što krenete, stisnete tab i onda možete izabrati bilo poznati akordion, trombon ili pilu sotu. Pa onda lijepo krenemo ovako i razvučemo trombon. Možemo ga razvlačiti po kompletnoj dužini vodova ili recimo ovako. Kad smo gotovi, desni klik i završimo. Sad to možemo pomicati malo lijevo, malo desno, razvlačiti po treku, dizat ga
po potrebi iznad treka, recimo ovako, malo proširiti i sa tim poljem oko njega možemo zapravo iskoristiti prostor, rekli bi što bolje možemo. Kad recimo postavljamo običan akordion, ovo svi znaju, možemo taj akordion također prebacivati, ali recimo sad nam možda i ne paše recimo ovakva situacija, možemo to malo zaokrenuti, pa stisao sam Ctrl i malo ga zavrtim da ga ispravim, recimo da bude okomito. Eto ga, sad sam ga fino naguro među trombon. Pa ajmo onda dalje. I recimo ova pilica, isto vrlo zgodno, s tim da pazite, ta pila zna nekad raditi probleme. Sad je to malo prevelika pilica. Evo da probam malo smanjiti. Ok, dobro, ne bude tako. To ću napraviti ovako. Evo ga. Nekad se zna desiti da tu čošku, pogotovo kod diferencijalnih parova, se ukrste, znači pospajaju se ovi vrhovi pile, pa onda budite oprezni s tim. Eto, isto ga mogu prebacivati s gornje strane, donje strane. U principu kad krenete sa izjednačavanjem, već vas tu pita, znači tab da mogu doći na property. Ako kliknem tu na single side, automatski kreće raditi sa jedne od strane. Ako mi je to isključeno, onda krene točno po sredini raditi, kao što ste mogli primijetiti. Također, sve što je bilo dobro od prije, a to je recimo onaj meni tilda, ako se sjećate, znači imate sve dostupne komande na tom meniju i možete se vrlo brzo sjetiti što možete napraviti dalje. Pa recimo evo, sa Spaceom možete mijenjati oblik, sa 3-4 ćete promijeniti ovu frekvenciju, bi rekli. Eto ga. Vidite? I kad ste gotovi jednostavno zatvorite. Ili recimo možete tu direktno mijenjati amplitude, stepove, sve živo unutar propertija. To jednom kad ste gotovi. Za diferencijalni par postoji jedno zgodno unapređenje, a to je da kad krenete pomicati diferencijalni par, on ostane spojen zajedno. Znači, do sad smo morali gurat diferencijalni par. Ako smo htjeli pomaknuti, morali smo selektirati donji i donjim gurati gornji. A sad možemo jednostavno primiti bilo koji i samo ga razvučemo. Recimo ovak iz čoška i fino prati, zadržava svoj par u svojem, kako bi rekao, svojoj blizini. Ista fora za diferencijalni par, kad krenete raditi, izaberete znači koji model želite i kliknete na diferencijalni par i samo što treba je napraviti te nove akordione. Eto ga, pomaknem ga recimo s jedne strane, smanjim ga. Eto, jako zgodno. Da vidim ima li pitanja. Nema. Pa dobro. Ajmo dalje. Prošli smo znači high speed. Šematski dio koji je poboljšan. A to su onak više manje po meni onak malo kozmetički nekakvi zahvati. Imate znači mogućnost analize povezanosti u šematskom projektu, funkcionalnost Connectivity Insight
pokazuje trenutni prikaz odnosa povezivanja unutar projekta PCB-a, prikazani su kao stablo, jeli. I selekcija elemenata pruža vam brži vizualni način kretanja kroz strukturu. Znači možete bez napora pregledavati i mijenjati svojstva netova za sve primitive, uključujući mogućnost podešavanja napona za električne mreže, frekvencije za netove, recimo za vrlo visoke brzine. To će vam možda biti dobra informacija za daljnji tijek poslova. Poboljšani dijelovi neta pojednostavljaju analizu mreže i olakšavaju razumijevanje povezanosti po listovima SCH. Kako to? Pa jednostavno zadržite miš iza neta kako biste ispitali logičko šematsko, znači povezivanje i fizičko povezivanje na samom PCB-u. Tako da znači držite Alt i kliknete na mrežu da bi znači istaknuli njeno stablo, ili Alt double klik da bi i listove mogli prikazati gdje se to nalazi. Znači izbacit će vam se jedan mali meni gdje ćete dobiti spisak svih listova gdje se taj net nalazi, onda koji list kliknete, tako možete se odmah prebaciti na taj dotični list. U ovoj mogućnosti dodaje se nova funkcija. Kada je miš iznad neta, držite Ctrl Alt klik, znači otvara taj prikaz stabla gdje možete odabrati bilo koji objekt koji pripada netu. Također vrijedi isto i za one off-sheet konektore. Budete vidjeli, budete probali. Pa onda pričali smo o onim generičkim komponentama, to u ovoj mi verziji ne radi, ali bude poradilo u budućnosti. Bilo je nekih problema pa su malo tog stavili za kasnije. Znači to je bilo čisto u cilju da se ubrza postupak ranih faza dizajna, znači čisto kako bi rekli onaj koncept i ideja. I zapravo su zamišljene kao rezervna mjesta za kasnije nekakve prave komponente. Također se mogu smatrati virtualnim ili parametrskim komponentama gdje vi možete dodati naravno one najbitnije parametre i na kraju krajeva samo sve zamijenite sa pravim parametrima. Znači to je isto vrlo zgodno riješeno u Ultimo 365 gdje zapravo na template komponente morate samo dodati šematski simbol i kao takav vam se automatski prijavi na ovome, kako se zove, panelu, kad gledate komponent panel, izaberete kategoriju All, automatski vam se prikažu te komponente koje ste napravili da budu generičke. I naravno, kad završite svoj prototip, samo ubacite nove komponente i to možete napraviti tako da ćete izabrati komponentu direktno na samom šematiku u propertiju ili možete te generičke komponente skupno zamijeniti u Active BOM dokumentu, tako da ćete jednostavno dodijeliti nekakav supply chain i automatski će ta komponenta preuzeti sve moguće parametre za nabavu, sve što postoji u vašoj knjižnici. I to tako, dosta zgodno radi, samo kao ne to pokazati. Isto tako, kad imate mikrokontrolere koje imaju više pinova, to jest više ovih pedova nego pinova, recimo možete te pinove na hrpu stavljati. Do sad smo morali imati, 30 pinova i onda bi ti pinovi bili jedan preko drugoga, a po novome samo dodate brojeve. Znači tu je gore na slici pin 2, 5, 6, 7, 8 je zapravo jedan te isti pin. I ti pinovi su znači onda zajednički na footprintu. Vrlo zgodno, znači to je taj single component editor i možete remapirati pinove kako god vam paše za bilo koji footprint pad i zapravo je malo to pojednostavljeno bi rekli. Tak, nažalost to nemam kaj pokazati, jer taj dio sa generičkim komponentama mi ne radi u ovoj verziji.
Mogu vam samo pokazati ovaj šematski taj dio, samo malo, kad sam sad kliknuo. Joj, opet mi se skriva Altium. Neće se skrivati, evo ga. Eto. Znači, rekli smo, kad imamo nekakav ili bus ili harness koji nemamo pojma kam ide, sad držim Alt, kliknu sam na bus port i sad vidim zapravo što mi je i gdje spojeno na taj bus. Ako držim Alt i 2 puta kliknem, onda će mi se pojaviti i šemica gdje se nalazi taj bus. Znači bilo koja šema u projektu koja je spojena na taj bus će se prijaviti gore. I isto tako ako držim zajedno Ctrl, Alt i miša držim, također će mi se pojaviti isti meni. Evo, vrlo zgodno za snalaženje. Još jedan način kako zapravo jednostavno proći i potražiti podatke unutar projekta. Inače, kad su projekti glomazni, jako veliki, nadam se da koristite, imate mogućnost u searchu potražiti bilo koju komponentu. Pa recimo ću ja potražiti C2 i sad mogu tražiti C2 bilo u šematiku, bilo na PCB-u. I to ne samo C2, nego i 20, i 21, i 22 i tak dalje. Pa onda ako izgubite neku komponentu, možete vrlo jednostavno i brzo naći gdje ste je zadnji put ustavili. Eto ga. Sa greškim komponentima ništa u ovoj verziji. I još nam je ostalo za kraj jedno malo poboljšanje za funkcionalnost tog Altima 365. Moram vam spomenuti, znači to je besplatno, možete koristiti samo ako ste na subscriptionu, to jest ako imate pretplatu. I to zapravo ne morate niš plaćati da bi to koristili, možete isprobati, svima je dostupno, trebate samo pokrenuti da vidite uopće šta se to tamo dešava. Pa onda šta je dodano novo? Dodan je Project History, vrlo zgodan i pregledan način da vidite što se dešavalo u povijesti sa projektom, koje su se komponente mijenjale, koji su se dokumenti izrađivali, tko je šta kad napravio, vrlo zgodno za pratiti bilo kakvo dešavanje što se u povijesti desilo. Znači, sustav kontrole i VCS omogućava vam stvaranje tog vremenskog slijeda svih glavnih događaja. Znači, to ne bude sad bilo sve, apsolutno kad vi stisnete save, ne bude završio u historiju, to će ostati u lokalnom historiju. Znači, samo kako bi rekli, major promjene, kad vi napravite commit ili ne znam, report, to će ući u history na Altimu 365. Isto tako kad promijenite komponente, to je isto major promjena i to će bome ući u history. A to kad ćete vi 16 puta pomaknuti jedan te isti track i 16 puta snimiti, to će ostati lokalno u historiju. To neće zatrpavati server. I kad završite sve to skupa, lijepo možete progledati ko je što napravio. Vrlo zgodno je. Isto je jedan dobar alatić koji se bude nalazio tamo, a to je mogućnost grafičkog uspoređivanja nekakvih releaseova, pa onda možete vidjeti točno koji release se koliko i gdje razlikuje od prethodnog i to radi automatski. To isto djelomice radi, djelomice ne, to vam također ne mogu prikazati, ali sigurno će biti u sljedećim verzijama i bit će još i proširena mogućnost toga i svašta nešto. Čisto da znate šta možete očekivati. Sjećate se, već sam pokazivao u tom Altimu 365 moguća je kolaboracija i suradnja s bilo kim u svijetu. Sad su malo naprijedili kak bi rekli, conflict prevention, znači sprečavanje nekakvih konflikata kad radi puno ljudi na istom projektu, gdje zapravo kad otvorite dokumentić, onda vidite tu da netko po tome piše nešto, neko je zauzeo to, pa onda bi bilo zgodno da ne koristite i vi,
i ako baš namjerno želite nešto, onda će biti i taj kolega upozoren da vi nešto tu baš silujete, da morate nešto raditi potom, pa ćete se već nekako dogovoriti. Do sad je bilo samo da je onaj crveni flag, a zapravo šta se desilo nemamo pojma. Također imate mogućnost zgodnih komentara i konverzacije unutar samog Altiuma, tako da više ne morate nužno slati mailove, pa se mailovi izgube, pobjegnu, nestanu, odu u spam. Vrlo jednostavno selektirate dio šeme ili komponentu, napišete komentar i taj komentar bude vidljiv svim kolegama okolo i vrlo zgodna i efikasna komunikacija. To ću vam samo kratko malo pokazati da se više ne tlačim. Pa tako recimo imamo projektić koji se zove demo, tu je history, pardon, znači desni klik history, znači taj projekt je na Altium 365, zato mi je taj history dostupan. Pa vidimo tu kad sam krenuo, pa sam nešto, nekakve fajlove sam promijenio, pa sam još neki fajl, pa sam napravio prvu reviziju, pa sam napravio drugu reviziju, pa mi je nešto kolega uletio pri pomoć i za svaki taj mogu znači napraviti revert to, znači ako smo nešto napravili kardinalnu grešku, možemo vratiti na prethodno stanje ili jednostavno otvoriti snapshot i provjeriti zapravo šta je to tamo bilo. I to možemo napraviti iz Altiuma i iz web brauzera direktno na Altiumu 365. Eto, to je to. I za kraj bi još samo pokazao, znači imamo tu te komentare, bilo nekakav komentar koji se stavio prethodno, moramo izabrati panel comments, place comment i sad bilo da izaberem bilo koji element, objekt, ili recimo napravim ovako klik i napravim kvadratić, za to polje mogu upisati bilo što. Eto, baš želim da procesor se stavi tu, nigdje drugdje. I sad sljedeći kad neko dođe na taj projekt, vidjet će komentar, tu ga stavi i eto. Ako ga ne stavi tu, nadrapao je. Tak, eto, ja sam svoje ispričao, malo sam pričao duže nego obično. Nadam se da vam je bilo interesantno. Pita kolega kako kreirate reviziju da je vidljiva u 365. Nisam baš siguran reviziju čega, ali u principu možete to vrlo jednostavno vidjeti bilo iz Explorera, bilo iz ovoga web pregleda, ali morate uključiti tu mogućnost. Znači, imamo tu show only latest. Ako je to uključeno, onda ćete vidjeti samo zadnje revizije. Ako to isključite, onda ćete vidjeti revizije sve koje postoje. Od kad ste kreirali pa do kad ste nešto napravili. Evo vidite ovaj primjer. Znači imamo dvije revizije. 1 i 2. Da je ovo uključeno, onda bi vidjeli samo jednu jedinu. Eto, zadnju znači. To je recimo zgodno kada imate recimo inženjere koji, ne znam, ne bi rekao ne razmišljaju puno, nego moraju jako puno posla odraditi, pa da ne bi slučajno uzeli krivu reviziju, onda im to zaključate. Ali ako rade nešto sa starim revizijama, na primjer otkrili ste šleper komponenata u skladištu koje su ispravne i onda fino otvorite staru reviziju i radite sa starom revizijom. U history panelu, aha, kako kreirati reviziju, Filipe, nisam te baš shvatio najbolje. Ajde budemo se čuli, znači pitanje je u history panelu kreirati reviziju da je vidljivo 365. Ma to, aha, sorry, malo sam se ja zbunio. Ma to je automatski vidljivo. I to ti ne radi na tvom 365 zato što nemaš još tu mogućnost. Tek kad upgradeš
na 21, onda će ti biti ta mogućnost vidljiva. I to će biti automatski vidljivo. Ne trebaš ništa posebno raditi. Za sad još ništa. Znači, čekajte da zađe 21. Nemojte se žuriti tak jako je. 1 po 1. Malo se šalim. Tak, eto, ako nema više pitanja, bilo mi vas je izuzetno drago vidjeti, pa makar evo na listi. Nadam se da mi je interesantno i da ćemo se vidjeti opet. Kažem, bit će još tih seminara gdje ćemo teme malo dublje objašnjavati i proći. Ovo je bio čisto kratki, to je već malo duži overview. Eto, puno vam hvala na pažnji i posvećenom vremenu i vidimo se opet. Eto.